Pakai leh bungo. Secretary tu patut kami ngah bola ngah hina. Tu madinga pakai leh hobung secretary dah itu pakai leh pun tu deh. Kita mu kero din deh mu ni. Amin. Tua he. Amin. Ring ngabon lang mo ah. So yun din na. File sa kisulong sa am long na. Secretary lo to adam lo na sort de dia to file out office ana submit to na yung na. Lo te ma hall to daw. Pag khat ana mawate na. On chabin lamkai tha holding. Ana tao so ke tin na pagay min bonin dingut na. Dingut tin kema oging na hunta min na ti. Lungsen natin pagkain ng manat sa atin na lungsen na lopita na hitsan natin. Tuni kiti pat pala pano ay tanay mo sabing pagkain. Adi ay Agape hobung te hipagkain ng man na lungsen na hitsan natin. Tulay na nagaysen na dimsen ang napagkain. Hita ba nga Lamkai taholong kakilente va tuni apagkain. Hita bang panmunholong rikolong kikhut na kanay te zalawin namin katanggol he. Tu kumapakai Lamkai thah hipakai nang manungsirin patenai po piwilang maso na chan wilang pakai ama hojo se hipakai naman cha hichi nang ma hobung new cha Agape hobung hipakai Bangalore dingin mitelang pakai nei vado sa wilang pakai kaba uhi mitela mu va ke holo pina ding hilawin nang ma lo pina ding zo yentin zo kakao win he pakai Lamkai lui hozong at to nawa pakai tuni keza nang mangai luna zala na pannawa pakai mehem hina zia kasay khelu kasay sitnaw pakai kamusit naw tam talo na mainte pakai hizong lenengai dam binlang pakai ama hozong pathei buan lang masom lopi ta chaneting kataw binhe Lamkai thate zong pakai hita bunga chu me kai jibin pakai kadil naw tam ta hum mintin hizong le pakai hobung miten jong kangai themu ba khala khat ka kita sot to ba nang baleng na ka to na wa hi pakai ka ta ka panzo thein ding nang man ama hozo syong pathei bun lang ki hozo se hobung mi piteng pathei na nei bo win lang khala khat ki ngai lut na zala ki happy na zala ka kilam kai jing thein jong ka taw bin he ka par hozo se la ka hin na zo se pakai tala pakai kumlong ke kakilam kai na diwi na kuna sang na pen pingai sa hello talong le dampu kapai Krista amina kataw hi amen leadership neokat class se no ena ke vai ko wa tua thahot ding hilawin na as itu tami kum khat bo hi bon chawa thong we Lamkai ko so ke di na ki bon chawa hi leader hi na Ipiham tiada, bon cawa leader hi berkati na, tu ipiham tiada. Azong leader hi, misi yung leader hi na. Ihi na jauh sewa hi leader ki jo. Ita asan naman na. Ipa na ay yung ne min age, isi na yung ne min age jo. Jia jo, mi papa yung leader hi teji, misi pa yung leader hi teji jo. Mi pa leader hi kalim jo, de yung ne na. Tali say mga sun kung sila Lamkai yung ibat di mo hay tayo kung kami head up ka hung de tayo na ako wala ka rin na pukit din na itahin po din mo hiti sun leader to hi niya ko kinasay din mo kadejin Agape ho bungzong na Bangalore ko piso nga mi hiza lahe min evet le football pe na hihen lang ang danso Golba ana hi henlang, chawang ku di henlang, hoi la isat naw chun. Chopi ko sa chumbo bin, ano la manu ko ma pa ko sa chumbo bin. Hoi la ya ko nam di na. Min e het to te wa le. Hi ji chu kilo hen naw ka ka ki no mi na.
dia chun leadership he PT ni kan one of my favorite na subject khari hi dia chu hi nếu các xây dựng cái này tấm đa chỉ xây dựng lâu điều na hóa đi rồi tu lâu điều na trong trang này điều na hạt chung nông pathen nang man nung sen lâu pi ta đi chân vin tu ni hin pakai hi che Agape ho bung nang man nan phu do hi pakai tu ni hin pakai kum hi za hi nang man hin pui lung ta ni tu ni pakai hi la pang chun ki ho zong ho bung dang banga ki vai hom theding ki vai hom kham kam ta za lo in min ka thang bon hi tu ni a pakai ke ma tong hi chi pakai ki Lamkai ding dan ho Lamkai tu sei do theding a angai ding kham long nei pe ta zalin pakai namin ka thang wa in nang man hi chok ni phathe na bu in mal som na chani ti kamuzin averi namin ka thang wa kin hi na tu ka sei ding ho hi pakai phathe na nei po pe bin lang kahung Lamkai teng ten la pakai hidap ma chu nang ma ka choi sangwa nang ma ha tu pi pen ta ka koi jing thening nang man phathe na nei po dio ngai cha hello ta donation nang pu ka pai bisamina ka tau hi amen hi chehin subject he compiled by Reverend Victor Sitter na ken hi chi subject hi kaman he na ken teaching ka bo na chu introduction hi neu che ga se in ka tin na Robert Clinton ki di pa hin hi che se ya when he saw the leader he was filled with dismay tu lai Lamkai tam tao min he Lamkai ho hi vele chun na sit so ke di na ai lo le discouraged dismayed na ikam hi mo nei di ngam dismayed cho ke hi pau ye dong hi ka chek de lo di na because many quit cho Lamkai hong ki pan do a akima ma ha ta ma tam cho thil bol ba ya ba he thil pat he ai wa nga bol jing ki ti ha he na thil khat pat do a akim bol nga set jing he choli a chun aman say cho when he saw the leader he was filled with dismay sa ti do pakai tu sai Lamkai ho chu amu phal chun ama chu a hi mo na dim set na thasit na ai lo na aji chu mitam ta chun anga tai di chu Lamkai hi na chu thil kha ka pan do in anga tai na ai le so many were set aside and so many were let you na so many were set aside di pa na sei ki do te khat loi ka chun thil abola akim bolanga nga ta loi ka chun achi chi le thil chong kha alung lut ta chu na achi pi pa hu hetalovin a vision pa achi pi pa gol pa hu hetalovin thil dang khana lung ke hei mang ji ta na hilang hu thung thei ta lo hun cho ma chi ji tai chu ai lo le akan chui pem de le pletiu na pletiu ki ti hi khang khanga achai ne ge khang ta apan khang be thei ta lo kinga den ta ti nei cho Lamkai yarang ma cho bol la hichikal chu apan thei ta lo na kinga den ni ta cho hita bang long cho omin ai la chilai hin asay na chun in directionless na hichikala chu apan direction na thei ta lo na hilanga chiding hichi bowling ti thei ta lo ti cho ai la they have no clear philosophy or direction in their real na ai la loi ga chui pitiam chi ala to chu in se chu na iga het ti pe ni ngo chun mas pe na chun kikhut then an piti na ngam drop out na drop out then
liao min he na set aside na directionless ki he na continue to grow and finish well na party pe na chilai sa video wa he chu Lamkai hi chu mi lo tha chu Lamkai chu akima anga ai lo le biam drop out na high school drop out hi dang nga ko Lamkai ki ti thil nom hi lo he na ji chun mai hotel jo ministry hi nga ding katina ka gen jong kam pi taom he na ade de na to ha dan chu in sung lam no hong boy ding le mi ai se ding dim set a personal lie hong boy le mi ai se ding dim set hi da bang chun tam tam min ai lo le ministry in bon na chu ang ki pa na ko hai ta ang ki pa le pathini ko na vision kuma ai wa akim bal nga chu sungai lu na a ki leng lu the alo le business la na za chom chomin zan ra ka ta ho a ke chi ding ai na hi cha jun na chi le tu ni a he pathin za la tu ne ke loi khom na lo di zo na hi ta bang hi set aside hi no ma no he na ministry ma ai lo la ki khang na apan khan be jium ta lo na apan chu direction um the ta lo na ki mo nga aden the cho ministry hin biam chi ji a he young and energetic leaders ti wai train na ai cha ibana na hun puding hi ei sa nga le ka thim ei sa nga ching na Lamkai hong hi ngai cho involving ke ta lo na ai wa nga mi ki at nong lo cho chi ya hi hobung ke no hi na Lamkai the energetic Lamkai ho cho amun isin tu ngai he na amun i at ngai he chi chu khat chu ga mo la ding hi lo bi im khom pi ho sei khom pi chi khom pi ho chu amun chu sim pi ngai na step chu ti lo ga hobung hi ke a ke no na chi khat I khan thei to ta to la ka pyang a khang nung ho na pyang mi khiti ti de ngam leadership banyan tree ki ti he ka de ko na pi ki ti am e pa ma chu banyan tree chu thing phung len pi to na anna apul le anu ya wo hi thing wai khang thei ta lo chu a ke na ma ma chu kil che chu na a dei ba khang thei ta lo chu hi ta bang leader ki dim se na hi si a chu hi ta bang banyan tree leaders hi lo ding I ve la mi ai sa nga a khan sang thei ngai na I chen ding a chu imun I si mu ngai no ki tin den lo ni mo le na hi chi pa he se ke mo le na discipline ni ding ham growing well and finish well ti pa he na I khan ding mo tu aga se ding chun mo si hin ama khel ding Joshua akisim do chuna Iji aju Moses hi a successful leader ki chu na amain Israel chate Egypt ga ma pona an puza gamthip ga man puilu na Joshua in kanan ga ma puilu he na ita banga hi inung thok ding ibana ding ikisim lo ma he leader hi na chu na as a family ayong chu na ikisim ai as a friend circle long le si moi pon he I cho join din kitlain pakai superstar leadership mineo cha na say paki let us also look into into some role models na pakai superstar leadership moment in Paul leadership in Peter leadership in I cho la chun bon chai say zo lo ding chun the superstar na leadership Jesus Christ is a leader ki hena bia na Jesus Christ to e holding ai Lamkai pau na he was sent by God John chapter 9 verse 4 na chun kichin ta Jesus Christ ai pathirin an so le na Lamkai I ting le mi so mi len ti nga hi cho na ai le e so pau hi pakai hi kha ngai ni na
Jesus Christ ang so apain papatinin lesin ay so hena ana tunin nang la kayo papatin chun ay so hina na lamkai pan ting le ti he ngai ne hi china ding la chun lamkai chuna a leader is born or made ti hina loi khat chu pakai Jesus Christ chu he is born as a king na ai ma nang la kai chu hi lo so leaders can be made na di pa hai iki hi pem lamkai mi nei khen ting le ki hi lamkai ka hi ta ho di ki ge to na sa ta hai nang le ke yong ki khiam te di ka sei no me na we can make ourselves pem through the help of God na pa thin ki thu pin za la nang le ke yong lamkai pa I the di bai su no de he was a suffering leader. Leader, iti tingle, Lamkai iti tingle na, Lamkai hin thu say din, ngai tao, chi tao, po tao, ti pa ho na, hitiku ewan, Lamkai iti now he na, ay wangin, Lamkai thu gente na hong tingle, nasa tena kitu lalzin he na. KSO ho bang he Agape lo sin ha lo sin a boy lo sin a ko chu ang ko man pa cha chang lo chu mina sei shi ki na ma lo se ki bol sai bol nom lo se ki bol sa ai bang ki sei se de to sum nom ki pelo he na asuma ki pu do wa sai yo hit ta bang gen the na ong ni de la win sa na thu lo he na a suffering leader he ngai ne pak Jesus Christ a leisi na hong hi le pidinga gen thei do van ga ma pathin chu la na John 1:1 in the beginning was the word and the word was God with God and the word was God Jesus Christ a pathin ahi ala man alal to na da ha gen thei ta nam le ke ja gen thei da hong he ti pa su lo de hi ja chu pathin na to na a ipan king le gen thei na tam ta in to ding he ti su mu lo ding he ai la ken ka sai to kan pa ma pathin na ka to he nang le ka pa taw na za la tu nya pathin na tong ke ko ti lo so na thi ding kai tai na ka to ga lo si nang ni no ki pa man pat kai ba ba na chan he ka ti tu ni ken ho bu ka da ha ka chi the he na ai la ken ka ge he mi hiza me ke I ma che lo pen ta khat he ta san ta mi hiza ni nin be lo ken I ti ka mo da ha de he na ta sa chun sum le pai ka nei pon I ma chak na ho ki thu pin yung ka nei pon he ai wang na mon ta sa hilovin sa gaulama ki net pi nam ngai lut na ta san na pa pakai Jesus Christ ta jala ta san na nei ne wa na hung na pau nei ta san na pau ka ha su ding ke ka no no hi na hi zia chu in sung gen the ha san na le wai na tam tam jong le ki ding ham he na pa thi na to ha num poi ka ti no min he na pakai the relationship cha na ma no be ai wa ta sa mi hin ki na mai jin sei sit na til tam ta he on min he na zia chun he was a suffering leader ti jong hin 1 Peter chapter 2 verse 21 hin tin Matthew chapter 2 verse 13 la 14 Bible verse tam ta min cho ang do ana say out na aba na chun he was a servant leader hi chi ka dei sai na servant leader he was a servant leader tunia he lamkai hi ting le so a ki ge palo he na MLA ho yung gusto o hingay ito na akihendan ko iyo isen ko mi pinatong lingay isen chu o ai wanga isen do te mo le ama ho ko ma ko iyo itaw ta to tunia zong lamkai isen te mo le lamkai hi mi pi isen do hin ai wangin lamkai kai do ting le mi pi chu thu to at mo bo he na hi thei lo e servant leader hingay he na pakai pem seju ho ta pakai tu sa ki ho no ku be na la van ga ma chu koi alien pe hidam ti huna
lấy se na mi dâu se là anoi nung pen le mi dâu se serving ball pa mi dâu se ipiting ngam serving na zen le pa chu van gamalin pen hi de heti chu na chu ai le lấy se na hin so bangin pakai na tong witin mi dâu se noi nung pen in ke thol witin mi dâu se zen le la van gama alin pen hi ding he na a servant leader ipa hi ineu le ichi piu ngai he his dependence on his father apa ai ki ngai cho abo zo se ei sol pa na ka to ngai ti na za na hung nai tai na hizi chun su le hi pelin ei sol pa na ka to ngai cho ei sol pa na to ding pathin na cho an sol pa pathin na cho to ngai he aung lon cho bulit ngai he turin jong nang la ki bon cha wa hila hi pakai ei ko hi pakai nai to ngai he na hizi chun lamkai hi theng jong le thil tam ta ki gyal do in thil tam tai bol go win ai wangin pathin dei nam bible to ki tu hi nam pathin thu na dei nam ki pa lo he ige ngai ni na aji cho ki to for ngai ni his attitude toward scripture na Luke chapter 2 verse 46 and 47 to the 11 imuni na kum som le ni e chun at that age of 12 he was well versed in the scripture kum som le ni e a he sinagog a chu thim pu ho to pathin thu ke ho the tai na kum som le ni kyo jin ji kum som le ni zo ma he ka sei ding ham na vet jing ngai he ke mang ta la de khan ki bol jing he na vet jing a la chu phai aga so so ai ke ni pa ta ke vet jing the lo he na ai ka bang har kum som le ni an pa kai su kum som le ni hi a chu thim pu pi pu ho ta to ho ma pathin thu se te dai na scripture pathin thu he ta chu when he was tempted he used scripture na Matthew chapter 4 verse 11 1 to 11 na het na ma chu pathin thu a pu chu na mi him chu chang la se a na oi wa the pui ti pa na se ya satan ana khat pi na hida bang chun in his ministry in his post resurrection appearance so those they were scripture na pathin tu ta he according his chun nang le ke pathin tu he ngai ne na cha be ho pathin tu sim so ngai ne he so ngai ne na i wo ne he no ngai ne na i wo la ka pa cha khat ta chu nu te la nu he ne na my bible and by heart ke na sa ta ki ti ko cho bible bts first year kasim kuma he memory verse jani e by heart so na alu chang hi ka tham na saji na cho te du ka ba the lo gi ngo ka ki gel jing so na ama nu ki by heart tho he na to se ngong chun nu to la nu he ne bible na chang som chang an by heart ho ga ga la pa cha lu te na thili e ma practice ngai cho na practice make people perfect ti pa he na ngai ni he to Birin Bible College to ehola pa chu chu na kai na president pa na college na put do pa chu ama hin Dr. Jacob Chelly chun Bible hi regular ta na Genesis apana Revelation chani zani la som bu ve ka sim chai ti cho na hi chi do ko sim chai mai ke hi chi ke ho MDit ka graduate kuma se na 2004 kum hi la ki lo 4 ham 2003 ham kha ila ki lo ge man message holding la amana dei la sim ho he chu chum he na regular ta Genesis apana Revelation chan asima asim chai zani la som bu ve ti ko lai aman tu hin le se na hin persecution no man lang Bible pum pi le se ki har le bang kalum ti ma mo ai sun lang Bible ni ki to chena Bible la bang bang ai ake khat wale sun do the nge ti na ka ga gi sam ar tu ni hin
imit cho ta neo Bible ti sim diu tam na I het ta lo diu I mu thei ta lo diu cho I bai ha ta lo ji wa thoi la ngai la diu tam na I a tu Bible I sim ngai I he ngai he ta le his attitude to prayers na Matthew 14:23 Mark 1:35 ki ho vela na tao nei atu pi sa so na out of control I don't know till he amman lei se me mina boy 100% human 100% God equal to 100% so amma he 100% human hi na piam get money hon bangana adon ding khon khu atu ding au se ta cho cross na ki khai li chana ding ko amu ta cho chu cho se na a ha sat nan na ku apul tisana lung ki huna mi mai hi thei ta ta he ti it's a library le khabu khat case of Christ na khat ungin tin hi chim physical doctor on approve of maybe ti chan khoma gen thei na to ana lung gip nei to ting le ikul hi tisana lung ke ti hi approve law khat ung cho ka sei lo nom choi la hi ta bang din mun hoi ting le ataw chu na an ngola taw cho e wa 100% human ki hi cho 100% God ke lo cho ai wa nga chu tao ngập chân lâu he na kiểu ngon ngập chân lâu he ăn đâu na cái để ăn ngon để tiêu là các gil kel này na ăn ngon đến cho cái xe đó luôn ăn có ngon ngon thì cho ăn ngon thì không cái xe đó các gil kel che che he nói cái để tiêu ông na cái tao bằng khai cái này cho ya cho ăn ngon thì cái nó mua bol rồi he à để gì cái này à cha te to anni ding ka nei lo wa an chang ka nei lo u sum ka nei lo ge sa ki chai ni a mi khiloma pathin ko ma ka taw ni apana hin ka cha ten ka ji in anamon ding ka dei pon na ha ne ne na ha taw in ka ti he na aji chu na ka sa be se he na pem hi ta bang hi ji chen ai là iga ave na me pakai ku sai taw ne tu pi sai na an ngola taw ne lang ngolu a taw ne yo pa thin ko ma jo se pa thin ko ma I taw ngai ne e bo ding lo se his obedience na Matthew chapter 26:39 but athumai dan ho na ting la his love for the individuals Nicodemus okay having Samaritan woman okay having Zacchaeus parables seek of coin son na hi joy bon tani mu de mi amai mi angai lu da ni personal ta mi angai lu jo mi pi ham angai lu hello win na Nicodemus song to hai ta na kyo pi ne na Samaritan woman na nu lo to hai ta na kyo pi ne ta le kem ngoi mang khat ong chu parable thu sim chin he te mo hin na som ko na ko da ha a khat mang cho ka ho le na chan ge ha man individuals na mi a ho le tunin zong Lamkai hi ting le mi zo se khat khana ingai lu the ngai ni he ting le his concern for the unreached na mi lo se dei lo long chu nang le ke jin igel ho thei ngai cho tu la hi ho gung sunga yong mi pha ho ki dei da cho ki lo ham na mi se hoi ki not le a na ho gung in zong sum lo tam san ho na service ne hoi ho hop so mai cham hin pe tam ding ho ki choi ki ho sa ta cho unreached pathin to hello ho mi palo hoi ki ho sa ta lo hi ji chun agape ho bung Lamkai ho zo sin I he ding chu hit ta bang mi dei lo mi pai ma ho hi I ho sa ngai ka ti no ni na hi ji chu mi dang te ki hit na ni de na ho in kai khat ho khat chu hungo ki ho in hung kai ti ngai lo he ho in kai le khat chu hungo ho in hung kai ti ngai he na
hit ta bang wa he mi to ki hit na ding mi to ki ba lo na ding he his spirit of sacrifice na sacrifice ki bo ngai cho sum long sacrifice bo ngai in ko long sacrifice bo ni phat sacrifice bo ngai cho hit ta bang hi pi do ngai pathin na to na ding ngai na pathin hi cho lo se chunga ade be chu ilung ti me he na ilung ti ma ko lo sacrifice ki bo la he na ko ha ka lung ti ma jong hi be ai wang ki pe ho ti lo he jo thai nung pe na quay sa san tu dia bible na say cho na hit ta bang pe lung ti mai nei sun idei pe na hoi pen pathin bi pa hu tu pi na hi chi choi ke lai ma zo se pathin na nga sacrifice bo pe ni he his willingness to be criticized and rejected Jesus Christ tu vana lang tong en da ha ba tu lei sin a koi ma cha na sei phat lo chu la na criticize ai lo na rejected ki bo le ta chu ai la tunin nang la ke lamkai he teng la mi zo se nei de de la ti wam na tu yo hin mi da wa wen ki sei sa la ke lamkai yo ha dei lo dim set de zo na Hokung secretary lui pa idei lo dim set diu cho lama som leader pa adei lo dim set diu cho assistant pastor pa adei lo dim set diu adei dim set diu cho na kita bom ju hi cho hi a chu mi nei sei se lo le okay ti the ngai he na mi ei reject lo le okay ti the ngai he kita bom a ki ma zo se mi sei sit ne lang min ei pai pam pai na yong le chwa zo se chu important lo ngai ni na as a leader dang chalin na chi leadership quality ni au che sei thang ka ti 15 points he na 15 points I mean above reproach blameless good reputation these are bazo se chunga chu blameless na ano la good reputation nai cho mean ma chu ati thailo Pem asay ko ikoy lo ngai ni na good reputation min phat na chu ine ngai cho mi hem jong se wang ki sei thei pon de na ai ma chu te ka na banga a personal life ai thei jong se chu I khat ngai ni na chu chu in den husband of but one wife faithful to his own wife dina Timothy de kabu Paul in Timothy ko mana se hitin kil tu mo mena view to mo min he view to min then there are three different interpretation na akile do dan some believe that leader can have only one wife at a time na ibam ji khat ane theding hi chu pem aji chu thi ala ne ki theding ti na ta bang na ai wang at that time ma chu ji khat se ne ngai ti cho ai la some other believe that a leader should have only one wife and he should not remarry even after the death of his first wife loi ka chun azima sa tu thita jong le ji ne the ta lo ding ti ki le cho ai la some other believe that leader must set an example of highest morality na only one wife in home and in mind ati cho ji khat ine hi izi pa izi nu hi ina lo izi hi ngai ilung khima lo ji hi ngai apola nga lo ji hi ngai cho mi dong say dang the thing MTS ka sim live mi khanin tuni jun he's a great leader na and him aman question upon na sun pem tuin ji ki nei le muntina ki wale ding ji chu ki da ga ding ya chu pem muntina changai wale ne teng temptation thei na nu mei dang kyang ve the ti ho chi ya chu ji ka nei lo ya ji ka nei teng la settle kai teng ji ka nei ding
ati ai kyang kam ta se na ko za pu bini pite don bu nam te la na zinum lo na faithful zo lo le na zium na no faithful to zo to pon de ati cha tu pi ka sa na itu na zi na faithful zo lo na lo na faithful zo lo le na zi no na faithful zo pon de don bu ni kita bang ei je chun la ya ai de tam dong zong le thum lang zong le idei pen ta to be faithful na husband and wife na zi adinga chu ikita angai pa chu sei lo no me atum nain temperate and vigilant na temperate means showing or practicing moderation na balancing they do not go into extreme pem chetak kai chunga so de extreme na ki control zo ta lo na thei cho Lamkai hi ja chu kilung hang hen lang pitang ta se thei tam da bol thei na ai lo chunga so ni control lo ki pa wa ikang lo ki kap jing wal na control lo ti ta bang he balancing he inei mai cho na ta bang chu no yo self control ki na people very often lose control due to various reasons like going through crisis na though of non-acceptance exercise yeah like crisis ho bang boy na hasan tam taong ting le control ngai cho leader hi na chu na iwan program na te siwan said in mi tham khalovin mi na dam he poi ti ham na bu chu khalovin bu na he poi ti ta ho mi chu ka tham kha cho na dan khe cho abana chu aban ki no ka tham no le na thau he na iti lo ha ai wa nga chu anat dan pa chu ka he ai wa nga chu ka tham kha le na thau he ti pa he ka sei lo lo ni ai da na chun na ka sa de se ne aban ka pa ai da na ka sa de se ne kaun tenin nu me tenin ai da na ka sa de se ne tu chu ma ko tu pa ai da na ka sa de se ki ne na ana che je ke na koi thu no ma la chu ai la hi cho lo se chu na i control zo ngai cho i pi su lo le na hi cho wa chun leadership ho chu ta ai effect lo ngai na self control hi inei zo ngai he yo chu sei lo lo ni anga na chun gam chalan na respectable na a man who could be trusted a man who knows how to get work done by his subordinates a man who will not stop down to the method of revenge partialities misleading na mudsliding jing pi ham na kita bang ho piam min azat he na Lamkai ya si nei na lang nei na ne ya ai lo nang le za chom choma thi tam ta he revenge na ni phula ling ti ho he ilunga lo ngai he na mi zo sin to ki ho the mi zo sin respect abo the ngai ne hospitable na piam mi inaw hen lang piam hospital ne kan bo ngai cho na hum to bo na jin do thim ti na i ngai cho mi naw do to bo chỉ tổ chỉ có thể đó đó nó có thể lo na cũng to na ta mu hinam cha be don ding ko ham na am dan che ita ba hi sin da thi mi ngai hi Lamkai hi na cái thep lo wa ga hi zo hi leadership quality kha he na able to teach you to be he na a leader hin mi lo se hi hil go cho hi lo he na a leader pa chu min a hil thing ni ngai cho mi hil te leader hi ngai ni na aji chu hin mi ni ke dei cho mi tam pe nei le he na ka se lo nom ji pe mi ti a le min ei le dan pa ka ti no ni na any head pa lo wa yong min thil dang do ina le che thei tam tam ni na ya chu min a phadi ngai che wa hu ikila thei ngai cho na min hiti chun mo hiti chun bolo hiti chun ki bolo Lamkai khat ding na kilom po chong la he yang mi ai kila the ngai na ki pa able to teach na ngai he not given to drunkenness na kham na the ya lo lo ki ding na kham na the di ding le
Reven so nalin ikina atengula uichal ita hamga an mati na uichal no ki phalo na ewa tu ikina atengula uichal ki to uichal ita judon khana hamga mati to iga gala la kham na thia lo lo ngai to jitu pem kham na thia mi yong lo teng le alungi mojek ki ne na ki kik pa ya so ita bang kham na thia ho he Nasata not violent but gentle. Ipam Lamkai Katsal Luhana Boling Tidong who he take Beselo na. He kind of nine na gentle na. Ihungais nine he. Not quarrelsome na. Me to keep deal kal na. Oh, like me to say, you say it don't good. I don't know, me don't say to Kinil la. Min ilam ka hinayong ezati kelo kanong kinin not a lover of money na sungay lo na ahingay he. The love of money is the root of all evil diba na sungay lo timlo se timsilo sung kipat na he tingham manage his own family well a insung kivet tup ti he na ahama ma jing he na ti chu ko ham achate sit ding de na có hà cả cha để chú buồn ba buồn hen thì lâu đi mà nào cái lâu chứ anh đâu là cả cha ba chú phát đặt về là cái gì mà tôi mà thì lâu đi cái mà cái lâu cái số cái anh bảo anh luôn là gì lâu rồi hi lại tao bị cả lo nào cái rồi nè hi tao bảo cái gì chứ hi chứ manage his own family well cái ha sama mai pathin lam cái zanam phanin aki zolong ju hiji manage his own family well by him. See that his children obey. Na achate na thungai chate hin imasanga thungai lo te ngai lo he tam tai mi zo si cha ta ba ta ni na. Not a recent convert but a mature believer. Lamkai khenting le Christian thali le Lamkai he ông pin thali le ano la Christian thali le ha man lo ding ai wa mature na a feeling sao ai ha man de not overbearing self-willed. A leader should not be domineering person. He should be a good listener and teachable person. Not overbearing na. A leader should come dominating ni ha pon pe se lo de cho lam kai hi ya chu ni chu ke ta ti yo le chi thei lo be la ya chu good listener hi ngai cho thungai I ha ngai ni na. A good listener is a good leader hi na hi che le kha wa he ni na thungai ha pen chu leader pa pen ti na he na isay tamya good leader kilobin mi nu han na ingai chahe ya hele mi ipyam alung han na ku humdai ni to na hisde hu na nem che isay pyo na tamta phachung do he na tamta isay sanga hu na che a chu Lamkai hi overbearing loading angai ha hi ngai he ti chu isay lo no mai tin tamta ka say no min say yong la ren password be se de hin na iti to good leader din cho nga se no no mo jin din i cho zo se hi yo no na ki chin din nin Agape hobung nga hi Lamkai kapan li ipikapat sum piding ham te lovin Lamkai chengin kapan sunga hi Agape hobung nga ni ipikabo te ding ham ti pa hi ge lo te ti ka se no no mi na vision ne thre thak mi se ing ka dina Agape hobung hi midam to hung ke ba lo na dim khat ne khat vision pathin ne pe hi ke ma le dim ka dei bu hi na hi chi hobung hi member zakhat hoi ta hoi na kai ni le a chung khat phut bel te na pastor khat koi te assistant khat koi bel te na hi chi khat in pastor khat assistant khat in alo na evangelist khat in ven tin khat bol bel te ni tam be se na a phap bu ne na ji chun
hi chi chu khanin ave ding aban banai cha ding ki pan he agape ho bung hi 2007 ahong ki panin assistant pastor yang tam ta hong ki ne jin agape pathin ana pu do ho bung hi na hi ji chun ke min hi abon chan ki noi mang lo la ho ka sa pun he ahin la agape in a vision ichi pu chu Bangalore ko pisunga mi dang hon ho bung dang hon a dei lo zo sit chom ho muitin pathin thun puilu lawe pathin nai to naw thu pi pen ta he na di hi ki sei lo no min he isi chun lamkai ho in ho in kai koi tabang lo hung lo le accept mo ngai he na I tung ki van lo le accept mo te na ai la ho in hong kai teng le mi ha ki khel ji ta le na a ki khel te lo la chamin ma po tan te na yo sei lo ngai pon te pathin hi nga tao pitin yo hai tan ki von tin o kai pi da hen yo hat banga to hung thading ham ai lo la ama hat the mo la ama po tan tin na ai na hung do si welcome the rate noi ka sei lo no min tin sei la sei sao be se de mo hin